Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi amakuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Sahel TV. Imana ibaha umugisha. Ni iki kiri kuvugwa noneho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga? Uyu munsi tugiye kubagezaho amwe mu mavideo y'uko byari byifashe mu nama iherutse kubera Bukavu, ubwo Colonel Nanga yakoreshaga abaturage bo muri Bukavu inama ikomeye yahuruje abantu benshi cyane, hanyuma hakaza kugaragaramo iturika ry'ibisasu. Uyu munsi rero amavideo twamaze kuyabona, muze gukurikira neza ayo mavideo murebe isanganya ryabereye mu mujyi wa Bukavu. Aya mavideo kandi aragaragaza uburyo abantu bahitanywe n'iki gisasu bagera kuri 11, hanyuma abandi 35 bakerekezwa mu bitaro. Ubu nabo bakaba bari kwitabwaho kugira ngo bongere kugarura ubuzima. Ayo mashusho kandi uhereye ku iturika ry'igisasu ukagera kwa muganga mu bitaro aho bari kwitabwaho, turayabafitiye. Mutega amatwi mukurikire aya mavideo. Ntabwo byoroshye. Muri iyi nama kandi havugwa iki? Haravugwa uburyo Colonel Nanga yajyanywe igitaraganya akagenda kibuno mpamaguru, aho byari byitezwe ko ashobora kuba agiye gufatirwa muri iyi nama, ariko bamwe mu ngabo za M23 zamutwaye shishi itabona. Kuri ubu rero nta kindi kiri kuvugwa hirya no hino, haravugwa iri turika ry'ibisasu muri iyi nama M23 iherutse gukora. M23 kandi ntiwema kuvuga ko nta bandi bihishe inyuma y'iri turika ry'ibisasu usibye ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi nazo kandi zikomeje gutera utwatsi aya magambo ari kuvugwa na M23, zikavuga ko ntaho zihuriye n'iri turika ry'ibisasu. Mu by'ukuri hari hagamijwe ko imbaga nyamwinshi z'abantu zihatikirira, ariko Imana ikinga akaboko. Harimo ko bamwe mu ngabo za M23 mu basirikare bakomeye ibi bisasu bishobora kubahitana, ariko nabo Imana yakinze akaboko ikomeza kubimana. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje imirwano yerekeza mu bindi bice byo hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi M23 ikavuga ko ikomeje kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo, aho bakomeje kubuzwa uburenganzira n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abavuga ikinyarwanda bagakomeza kuhatikirira umunsi ku wundi, bakazira ko bavutse ngo bitwa Abatutsi. Abo nta bandi ni Abanyamurenge, bo badahwema kuvuga ko bari kuri gakondo yabo, bari ku butaka Imana yabahaye. Murakoze rero mukurikire video uko ibintu byari byifashe, uko byagenze. Imana ikomeze kubana namwe. Banapiga bombe, one isi watu wanakimbia. Yesu, Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu. Ndio naua watu wabani kwa siku plus Yesu kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Vile sasa vinaanza.